Naraak kita sinallahu subhanahu wa ta'ala dumo amat tukaniya. Lagi jian-jian niya kita. Sintay maun niya katu indua ata. Sa adapun mga palanggungan na mga agama Islam, subay halli anta illima parkala ini. Bang dimagbus hagin hawabaranta illima parkala ini tartantu wayroon pagduarua di tay maun katu sin Allah subhanahu wa ta'ala indua anatu. Muna-muna niya amunain su'alullahi ma la yajuz. Mangayo-ngayo ka pa Allah subhanahu wa ta'ala sin parkala pianglangan niya hikawak mo dusa. Biyana sindumo akaw pa Allah, ya Allah anughara iyaku ka isog. Pataptapa ako hapanindog ko. Dumamag atubang iban sin pagkahiku muslim magbuno. Demikian biyana sindumo akaw, ya Allah padaura ako haloto. Supaya ako magkarayahan. Bang bihat to indua asin manusia tartanto di tay maun kana sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith kaya baita an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin. Ari si panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam masi tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala indua asin ipon niya. Bangin ipon niya yaon inpia ngayo niya bukun parkala ikawak niya dusah langgal syara. Demikian bukun mangindarahi pahikabukto sin pagkasilasah, pahikabukto sin pagtaymanghod. Biyana sin dumua akaw, ya Allah patayan ako intay manghud ko supaya ako makakawasin alta namo. Ya Allah ando kawaan hi ama, malaas na yama kawaan supaya ako makapagbaya sin alta. Inyat to di tay maun kay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mayta, sabab inyat to dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikarwa niya amunain isti'jalul ijabah. Amu intau mausya mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin pagtayma sin duaan niya yaon. Hadith sugpat sin hadith na sabut ta kain doon. Ma lam yasta'jil. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. رواه مسلم. Agisi panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam masi taymaun sinallahu subhanahu wa ta'ala indua asin ipon niya. Bang indua asin ipon niya yaon bukun mangindarahi pahikawak dusa iban sin hikabukto sin pagkasila sa parsugpatan. Demikian tao amuin wala siya nag-uus-us sin hipatayma niya induaan niya. Laong sin mga sahaba, ya Rasulullah unin pagtawon pag-us-us yan. Agisin panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam taulaw niya di mo asya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakapila na kulong niya ng indua sa adapun di ko kabakan di ko kakitaan sintiyay makako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fayastahsiru inda dhalik. Laong Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah fayastahsir ay fayanqati' inda dhalik. Bugtuon niya na kakahinang niya yaon. Hati niya impagduaan niya yaon. Wayada'ud du'a, butanan niya na impagduaan niya sambil di na siya magdu'a. Na inhantang sintao bihayat to amuin maus. Hipatayma niya pa Allah subhanahu wa ta'ala induaan niya sambil umian siya paparan niya nakapila na ako ng indua di siya pagtaymaon ka ako. Intao bihat to di taymaon ka niya
indua niya. Inikatu niya mga palanggungan na mo agama Islam, aklul haram. Amuna in pagkaon daing haram. Apabila in tao in usaha niya haram, in pagkaon niya haram, tartanto di tay maun kana sallallahu subhanahu wa ta'ala indua niya. Hadith kaya baita ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu hawaktu imyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sambil nasabut niya in kaibanan ka ayat-ayatan sehingga lang sin Abi Hurairah, thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha wa aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik. Rawahu Muslim. Ahadith kaya baita sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu nasabut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in hambuk usog hapag tulak-tulakan sa bunangungura jagjag na in buhok niya sin hangin hapag pangura niya yaon. Nalapat na sin bangunbon intamungon na iwan sin buhok niya. Mahuli ang pasya na naog day nga sin kura niya sarta nangin dua tiyayak niya ilima niya pataas sin langit. Nangayo-ngayo siya, ya Allah, ya Tuhan ko, tay maaka ko indua ako. Aun piya ngayo-ngayo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sakali aki sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in pagkaon niya yaon day nga haram, in usaha niya day nga haram, in pag-inom niya yaon day nga haram, in panamong niya yaon day nga haram, wa ghudhiya bil haram, in pagkaon niya liyabay day nga haram. Biya di in kari katayma kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin duani. Alhasil mga palanggungan na mo agama Islam, apabila in tao nag-uusaha sin usaha haram, biya na sin mga usaha amuin simaplag biyayaon yan, ganda riba, mahinang tao paman biya na sin mga 5-6, pagpautang sin, pagpaanak sin, iban biya na sin mga alta labay tiyakawan, labay liang pasan, mga wakaw alta sin tao bukun kay mo, ang pamuhidarang, tartanto inyaon, haram, bangkaw kimaon, haamu inbihan niya yaon, tartanto, di tay maon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala indua amo. Halawm sin kapatan adlaw, iwan sin kapatan doon. Atawakan uno-uno na labayan, yang langan sin syara inyaon, apabila kau nag-uusaha yaon, iban impagkaon mo kiyawa mo day nga usaha yaon, tartanto minsan pa biya rin pagdua mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, di tay maong kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in dua mo, buat malengkan suway mo igan in usaha mo day nga haram yan, gantian mo sin usaha halal. Minsan pa in kiyaonan, in lamay mo asin, in lamay mo tawyo, bang man in kiyaon mo halal. Sabab may ta mga palanggungan na muaka ma Islam, sabab temporary ra kita rin di bawasin dunya ini. In sacrifice tara hindi paglugto, tara hindi pag sandal sin hapti iban sin uhaw rin di bawasin dunya ini, ni temporary ra hangkaray da kita ri. Sa in masikpit dahin doon bang kita magsandal sin hapti iban sin uhaw adlaw akhirat. Amun yaon in mabisa, amun na yaon in salugay-lugay masa in pagsandal ta. Intao nagkaon siya sin pagkaon haram, wayroon in kiyaon ni halom sintian niya bat malingkan kayo. Sa amura ko man di tayaon ka na naman biyaon, sa biya di pakitabaw sin dunya. Sa pananamon niya on kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, man kita dumatong narito hatlaw akhirat. Inhi kaupat niya, amunain ghaflatul qalb, kaligap sin pangatayan hawak tu kita nang hindua. Bangkaw manghindua pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway bukun ligap in jantung mo.
Bang uno indua mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, iurul yaon sin jantung mo iban sin pikilan mo. Sintay mauntod yaon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha hadith kaya baita an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Rawahu Tirmidzi. Hadith kaya baita ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bunaltu Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda, pangindua akamu pa Allah subhanahu wa ta'ala serta inkiaunan niyo munakunun niyo halam sin jantung niyo sintay maun kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala induaan niyo yan. Iban ingatan niyo in Allah subhanahu wa ta'ala di siya manay maisin uno-uno ginis dua atau in pangatayan niya ligap. Iban sin lahin in pagtawakon lahin amuin biya sa parati magdua siya sa biya wayrun halga kana sin duaan niya lialaptik sindila niya sa duha ingin pikilan niya bukun bihat to suway bang kita magdua suway kita concentrate bukon nangindua kita sa yato naguli man kita sin cellphone atau akan sa upama aun tao iakaranta atau akan mga imam nagdua bihayan in kita nagkakatawa atau akan nang lilinga-linga bihayan bukun bihayat to subay bang kita mangindua apa Allah subhanahu wa ta'ala subay tamunakunon concentrate kita sindua atayaon sintay maun kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi kalimaniya amunain adamul akhdhi bil asbab. Amuna indi kau lumawag labayan dumagbus kay mo indua mo yan. So pama ikaw nangayo ka pa Allah subhanahu wa ta'ala rijiki, ya Allah rijiki ako sa ini kau isab tunda ka walam sinbay di ka mangusaha. Damikyan ya Allah papangadji ako mabay ako mangadji adu kayong hula sa di ka isab magkahinakon di ka manglawag labayan di ka magtakdim sin mga katas mo paamuin madrasa kabayaan mo. Ya Allah patalo sa ako mag-iskol sa ini ka isab di ka magpareho sin pag-iskol mo biyarin ka aging katayma kay mo biyarin ka rakbus sin dua mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay bang kita mangindua pa Allah subay iakarantasin asbab subay taparakbusun in mga kasawab-sababan damikyan aun daysab amo in mga dua asin manusia di na siya magkalakihan sabab sa inyat to kamahangan siya kamahangan sa harapon in siyunnat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in bang aun pangindua ahon ta pa Allah subhanahu wa ta'ala hinawon ta in sabab. So amon yatto subay tahalian in 5 parkala yatto muna bukon impangayon ta pa Allah subhanahu wa ta'ala hikawak ta dusa in hikarwa niya bukon kita maus umian kita malugay na ako nagdua asa wala pa masitiyay ma in hikato niya layo antem pagkaon haram in pagkuusaha haram. Inhi kaupat niya subay concentrate in pangatayan ta bang kita mangindua. Inhi kalima niya subay bang kita po asta mangindua yaon lawa untain sabab. So bang takihalian na ilima yaon tartanto insyaallah subhanahu wa ta'ala sura palam simbigi jantung mo indua mo pa Allah subhanahu wa ta'ala tiyayma bang di mo kawakan bihaon kawakan mo yan hasusungon bang di mo kawakan hasusungon di ipakawadon niya yat tunayan tiyataka makay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala daw akhirat.